vijana unanikosea. Headquarter ndio inafaa kutuma vijana wote kule Nyahururu Ndururumo High School. Mnafaa kuwa mmejiandikisha. Wapi Karanja? Karanja ndo anemeandikithie na aria ciari ao matari no hoti o communicate na ihenya kuri youth pastor wanyu nigetha mafango na aria me no hoti taru haha atakira ingi haha matari no hoti haha. Vijana wengi hapa wanafanya kazi. Taru weko ino urihire ri we Karanja no urihire ri hapa. Vijana wengi mjiandikishe vile ambavyo mtaenda ndio tuanze kujipanga. I think mtu afai kujiandikisha maybe ni Njoro na hizo. Simameni. Mnakumbuka vijana hawa wangu? Unaona mwadherire Ngai. Hatakwira thina ni ukuragia mundu. Njoro wake hanaguka wa gita. Mheshimiwa, hawa vijana tuliwatoa pale kwa street za Ruiru. Na sasa good news ni kwamba hawa vijana wamepata visa ya kusafiri. Adonai Ngai akurathime. Riu ciana ici already ciena visa. Ona Njoro muthi angenda guthie tutoi no ndege angiriha, but I doubt. Sasa ni kuenda wanaenda. Kwa hivyo wale wa youths mko shule, kabla wadhukume mnaweza chukua contacts, mwanze soul ties. Njoro oko mwaririo mwireta mwathani kifika Dubai usinisahau na kia kwire gikinyo thamaki ne wa baba tawa corona weha. I wish you all the best. You are my first achievement. Todo kuruta mundu street ni umuthambie umutware kothi athome arikie no ne wira bururi wa nanja. That is an achievement. Anywe mumenye musara wa mbere the Lord store. Kwa hivyo nashukuru Mungu sana. Vijana mjiandikishe finally. Mnajua ya kwamba kuna shosho wetu ambaye tulinunulia ploti pale Gilgil kwa msaada wa Cactus Properties, na hiyo nyumba ya shosho tulianza and the progress is so well. Asante sana Ibu kwa sababu ya kuniangalilia hiyo project. Shosho gweciria tondona mheshimiwa JK nioka kuigerea mathina nawe. Najua hiyo nyumba tutaimaliza. I think sijui kama tuko na picha zake ili watu wetu waone vile ambavyo pesa tunazopewa hapa. Zingine hata mimi wanadukigane Ngai nini heago gathuti. Tajira korodi tuthuti twako heo riu ingiheago tubesa tuothe ngurite nguo. Teno ndirahirwo ni Glam by Shiko. Na Shiko akirwo ona sadi akihegi muheani githira heago uguo wothe njikirite cirarehirwo uguo ni no kunyihithia ndiranyihirie. Hiyo ndio nyumba ya shosho. Hapana, iko zaidi, iko mbele ya hapa. Hii ni ya kitambo. Huko ni kwa shosho sio. Mtaleta zile picha za saa hii. Hiyo ni ya kitambo na kuanga updated. Na kwa hiyo in the next 1 month umwe hariri ni tuguthondeka muthenya wa guthamia shosho haria hinyerekaga tumutware ku tumutige ikarite ku na tutige twethera muiritu ucio wake makoragwo nake uria gwika nigetha mahote gutura na guikara ku Gilgil. Ni ngwenda gucokeria andu aria othe maheanite indo ngatho. Saina ni atuheire mabati, Devini atuheire murango, Jujes ni atuheire mirango ya thiinie, Anejoy ona Musilvano agutwethera kindu. Satima ni atuheire ragi wothe na tukahaka nyumba iyo. Nejoy bainaina wa Bidiko na mutumia wake mugoikara oguo murekana na muraigwa mwina roho wa kuheana kateni. Mundu gwitwo Ndarugo Mawe Bishop ni atuheire mahiga macio muona makite nginya hau nyumba we kinyete twaheirwo ni muthuri ona mutumia wake na to gutwe magitwarwo
ginya site riu next week ni kuoha mbao twajie kuhura mabati na dirisha na gwaka riko na ndiramenya kioro ni kianjitie kwambata. Koguo in the next 1 month social huyo tutamchukua tumpeleke pale. Twarikia na social ucio tuoye ongi nake tumwakire tuthi tweheretie aciari aitu nyumba-ini cia gukombora. Praise the name of the Lord. Tuthi tweheretie aciari aitu nyumba-ini cia ki cia gukombora. Ane ndoigire nyina irungu maikara ni mwi haha na mala ni ndahirwo kiaki na kanyumba ga 2 bedroom. Nda murikara muone social ria muhinyirire kufiu ndari gwake ndari ciana ndari ki ndio tuende tuangalie hiyo nyumba nigetha tumenye kana niwe tukuhe nyumba yo ndaheirwo haria mala. Tuthi tweheretie andu aitu nyumba cia gukombora. Guku kwina andu nginya gwakira gacagi buroti imwe gaikara andu aya agukare ndiri maiga hamwe aya makaru aya. Kwa hivyo nashukuru Mungu sana. Dina matangatho makuma makanitha maitu ma UK ni tondu Ngai ni aturathimite na Ngai ni atwaramitie. And si mweke mikono hivi mpokee salamu za Bishop Kimani na mke wake Reverend Elect Reverend Faith wakiwa United Kingdom. Tarehe 15 15th November, I think it is next week, niguo ni magakorwo makihingura kanitha witu mweru wa JCM Church in the city of Yorkshire. Ni mwe kuu aya mutiri mwathi. Oh my God, what? Ni magakorwo makihingura JCM Church Yorkshire. Ngai witu ni atunenehetie riu turorete makanitha 7 in the United Kingdom na Ngai witu ni atwikite wega muno na kanitha rikoragwo haria ECC Effingham Street Rotherham South Yorkshire. Hau niho kanitha witu wa Yorkshire uri koragwo. Mweri ni happen matandeithagia na ndirona tukao sana no ni kuri andu aria manjikaraga hakuhi na makenagio ni uria njikaga. No eti andu othe makenagio ni uria wikaga. Praise the name of the Lord. Ni mwe ni nyumaga haha gatonya bunge ya bururi goka haha na mbeca ngarihira ciana citu thukuru. Mheshimiwa GK, right now twina ciana 233 in secondary schools, both day and boarding. Na twina ciana 6 although eri ni untakurikia mararikia tondu mara graduate Kabarak University December na kiocio ngi aka graduate next year kuria Kirinyaga University. Acio angiriu ni new entrance na twina Ngime College ta Baba June. Happy Baba June. Na Muringi akwa Muringi hajakuja kanisa. Sawa, rudi. Sawa. Icio ni ciana iria thomithagia amwe me college na ni unaona me college mario kuria studio kuria magithoma theory guku moka practicals na ni megukorwo makigraduate amwe na amwe no maragithoma. Riu riria wonaga ndoka gugukaira ni undu wa ciana icio rimwe ndaingira bunge ya bururi ni wonaga ni thiaga ngakora hecimu uguo taru babu ino ni aheaga 100 ni thiaga ngamahoya mbeca na nie ndire thoni ni hoyaga ngakora mheshimiwa wa muratha ni atuheaga basari ya 370 ngakora andu uguo tondu ithwe kurihira ciana thukuru I think magicoka turihaga 1.8 nicio mbeca iria tuhuthagira ciana citu igicoka cukuru. Actually ihinda riria rihuthaga muno ni third term tondu tutirihaga nyingi no ni tucokagiria Ngai ngatho tondu andu aya macokaniria mihothi yao na kiria kinini tuonaga kuma kuri arata na well wishers ni tuhotaga gwika maundu na kigongona giki gikamin uria gitagwo Jesus Christ Compassion Ministry. Wacera ni okire guku na tugiikarania na kiingirwo ni roho uyu tukimurutaga thoreki na agikenio ni guku na ni aturutagira wira mwega muno as I said. And having you today here
in your busy schedule. Mheshimiwa GK akoragwo ari chairman wa kamiti ya mabarabara thiini wa National Parliament. Na nindakena muno ni uguo wagio ni kabara gaka. Kabara gaka ungiona ari wega uthii ungiona ari wega tu mheshimiwa kabara gaka o kuguo we umenye uria ungiringa ciama otani ura ningaga kiama andu makaria kabara gaka ke we umenye tu guo urore ni ha urori uguo thito-ini ciaku korwo hera mindigaru haria ni hari karami kaumite haria toto ona ndugakirie na hau unyitithanie tu na karami ke haha ucoke haria bara wandike compassion lane. Orocio ni wa ukenia ka ndura ukenia hagie tu karami tondu kaburo ni ciekaga atia ni ciumaga na nikio wona wainainio maita meri matatu, and I thank God for that. Ugu wainainio maita meri matatu ugi ruteru ugi ukaringi ti kuinainio kagwa irima tutana kinya hau na wina hotiri nduge he kabara ke haha ogono korwo ne ndikana ne gwicia ni ga county na tondu wacera wanyu ni andeithirie no wanjikirie karabati icio ciothe wona nginya bara ndahoire karabati uri obatie gukorwo agiaka kabara kau ndamuhoire karabati akihenia ni iroka akiura na hindi no kwauraga nake ni akaiguite muhurite ta mboco wacera no wahire karabati icio ciothe ndekirire kuma haha mai maria matugiaga mothe magithie bara riu ungihotithio wi hara kamiti-ini yaku unjicirie tu uguo compassion lane karami na gekirwo karaini ka hoiti uguo alafu gakinya haria kabampu kamwe na kangi ni undu wa cirika kwa maki nduwi we nywe kirai biu wakeri muthuri uyu ngimukora ngimwira riu ri kamwana gaka getagwo Karuma ngimuria mami wao ri tondu no nyende akorwo no ndungitigo gutua macani ri ungindeithia atia agie na a source of income we akejuria we ubangite atia ngimwira ni ndirabanga njethe uria ngiiga gatuka mheshimiwa uria kire nake akinjira nani nigukuhe githii nigiokire kana gitiokire inywe ndoria nigiokire kana gitiokire riu uyu niwe waheire githii kiu kia 200 macio matatu riu kiu gitigitio nduka na ni njui Elias ni marathire Caka na marona nyumba mena Mr. Mwangi ndamatuma na ni kwaja ni ajitie guthondekwo riu ni tuguthie turute mwena wa nduka na tutigie mwena wa githii muthuri uyu ukirai mumugeithie niwe wamuheire githii kiu riu menya Karuma wahinga cukuru urikiraga afroni muthuri ucio niwe waiguirire mami wa nyutha akihe githii ndimurehere riu mutikihure mheshimiwa rohe rungi rwega nducio ni magakana ti mwega ithiru ndaratumire riu ciana ici mami wao ni gukorwo ari busy and nitwamukirire githii Sunday nitweciragia ni uguka but you were busy in your schedule no ni kiarehirwo ni wacera nginya guku na tugikeneana ona giguku twetereire ura gigukuo nigetha gitwarwo nginya Caka riu family iyo yarurumia githii kiu ni marionaga kanyamu kana tigo mheshimiwa Maathai hau ithe mheshimiwa ndabangire gicoka ho ni ndire thoni cia kuhoya ni no nguhoe ure gicoka ngiumo hau wa Mwangi ndaugite okay so you gogwethaga haria wikaraga haria so you are here